Dúchas Sanada sé sreath á de visa seo visa dùthchail gach seachcin suas chun an taid an siomhláidin Chèitean. Agus bhí sin na bliain in mescog de cuspairean a nach go cuid sa mhanifesto misneach. Bhí sin na bliain cuspairean na sarsan na dúthchail againn written chiad Ghàidhlig fó Ghàidhlig na sarsinne na ábhaisteach stácha agus sin thaisbeanaidh in nach de Atharrachadh na Gnàth-shìde rud bhuailh gomóileaid Coimhearsnachdan Albannach agus dùthchail. So an táiseach tíadach có hana misneach gus cursanna sin a bhíonn na cuspairean seo sé buin cáiteachí náisiúnta Seasmhach a hana misneach chai stéideach gan David is chiad. Agus sa bhícinn sin I gimmearst san mácha go hocail ina dúil a choimhearsnachdan Ghàidhlig sin san fuascailíon radagach éfachgach a bhrásnach I Ghàidhlig agus cleach go gláithil na Ghàidhlig againnach ans na Coimhearsnachdan ach cuideach agus seo ceann öfud na háideide nach san na Ghàidhlig agus a bhuach leabhart mar fearste gimmearst nas léthe as an cearsta sóisialta agus h-àrainneachd. Is mar sin sin is muoineach Ghàidhlig agus ann-teach na Ghàidhlig and a dóigh go léithin go farsing. So bhí thuile daoine dhealach seirsa dealamh seo I sealta mar a bheith Ghàidhlig I gaalteach uiligin agus mar a bheith cluinnidh had siad líontin go mór sa chiad líana Chèitean. Agus nuamh go bhfuil seo cudromach físacin go bhfuil seo tachars go Taghadh ach síoch smuoineach go na thuhann ag öfudí seo sa chiad dèanamh cheanamid go iad na thuhann a gobhra go cá cheann a gobhra go cá imimeach nádamh a gobhra go cá na h-àrainneachd agus Atharrachadh na Gnàth-shìde sé sound system in economicach nach cudromach a gobhra go seo agus síoch smuoineach na sin na gimmearst gus beáidhin agus plandaris agus nádamh h-àrainneachd a chumul fallin go bacháilíonn smuoineach géad cultúr agus cánaín chun díadach I Ghàidhlig ach feiceann tú a seo fiad go iad min bhuagan agus min cánaín a gan cá. So dealamh sin gur táist gan h-iomairtean san dúil far a bhfuil Ghàidhlig in íana háast go bliain go láithil an Coimhearsnachdan. Agus iad na deireadh Coimhearsnachdan fó smó chunarst na sin na beachcathug Atharrachadh na Gnàth-shìde chiise bhí seo mar a bhís tua an David is lechiad so an beginnas nas lugan is na déchirich bliana agus chiisih go bhfuil a bhorchuid sé go sáideachta na háitigin fan a bhfuil duine fuireach a drásta fanisce so na písa an deireadh I sealtain talamh a bhís fanisce an déchirich bliana. Mar sin muna bí an halamh muna bí na bailtin agus na tain ann go deireadh a bhí Coimhearsnachdan ann a bhí Ghàidhlig ann is mó. So sin na dul an táiseach go sa tua agus canny fiona na ciaadach fuideach sin begin na himmearste na dul an an sa tua agus Atharrachadh iad a duligad is seo agus mar a Ghàidhlig a céann so Fiona. Okay, Gleva. So a misje do vi mi in pikken immersten cultaraich dol an leise toe agus nopeid rein mi kan clown eet nádarach na Gnàth-shìde. Se hiet jalaf ha lines le
Timú aho agus peca nidhhaoirte ag Taghadh. So cha seo chuid leis dúcailach an 2008 agus he hasí eichcin leis ag níostaich ag an náisic. Agus am cinneach le siúd eichcin ag iú ag Nitarlíon thorú cha viral an 2009 le vice documentary ag cuideach. So am sin sin has de YouTube mas siú géirí eichcin agus Seasmhach barach cumigéhain. So he fiachan siúlt in níide fer a bí aláin a géirí fiachan ní ganú soleith an a dói. Stoch nach bíocha búlachást ach he díocha cuine go bhfuil seotáchast agus go bhfuil dal a chacharst nas lóideanna chósta fiú. So ma vínis mi miúin stúra mi con is a chlán in eist. So há sinna denú project chlátach agus machid có dí chlán le scoiliste tua agus fa sinne cénta den Albannach sóirte in na machde agus cénta buí bhí ag h-àrainneachd gáisiite é sin. Agus va sé current project va éternig innig kuteach va clown wat blin ní Chèitean agus dennu opéid kon die SNH an sikele enjam défrit ar necht en mater allappe necht. Anyway, I like it different. So hi sé wat Chèitean berians, Chèitean son éun, Chèitean son different cultaraich different lucen agus beúichin hi gat de bachide. Agus sé dich ve cudromach son cuinnidh die cho cudromach sa bachide agus chosánig dis he. Agus cuideach na córain na bhacham chun se chlán be fuliseach groad gemach gro cultaraich ora dhéúin h-àrainneachd Gnàth-shìde agus buí bhí aice é uiste tua agus yep. So ba sin denú se gopid go was een duur tashmin goed dooi nudig müssen doch hier lockdown bij tot de gostelijk in die hier lagen lockdown maar gebied zo gaat je zijn eerst ach dit wat mami in je project check doe ik korm en clown tashmin nach geheen goed dooi zo wat de saas as a hule paars gan een froes is maar gebied. So sé wat het nu dealaf gan na berian, so rin at dealaf was sé nach deche asfinnig gebra so wat de smuindig ag miúin mar a vig na berian a garige agus noorsin me begerochen aan so die vuidestei agus kun den sé kron de bachide agus in de Coimhearsnachdan agus Chèitean. Agus seo glimmeáid seo dealah chuid Patrick soas Facebook am isúin lá siúltan tí chláir sa ha láin a géadí gaharid i roir stáist ach ha fás na sáiste agus an big an rielnichen BFUs do sechat de nuútreiteke. Am sin actually do secht in nuútreit me kindech ach gemaikelch na hi an náitichen mar limmeáis balle héir agus áitichen hele mar sin Dich mar ha lá an gédís agus
Ha meise dul a bhrín becin míon uiste gis, ha meise fuide chana loch bustol, agus ha mina séliche ag gis, so táiste bí arm leis sin. Ha suíhuh uist fat caran áirite hús go bhfuil ha Gnàth-shìde ha dialan was a chin cónarst gosáthirte a dúbhaníad sin far bhile machid agus caiiteach na chuin siad ná slide. Ha cuideach tóir locha nán, so ha dialan a brechcuch mar go bug le lochan agus ha písan má ann ha dúhas de hallú a ha cuideach fó ide ars na mara ann agus seo i talhátí, so nu a hiic sin go bhí bríinead críteach seo far bhil na crítean is an san arsanneach caú ha tóirgúne fuideacha i a dalú seo. Cuideach sé rutir a bhfuil vulnerable coast, so costa so leonte agus a sin cíolach gné gaineach nó machid a has a chásta agus go gar a leon mar go bhfuil críannig fatúne bhód gadíú agus ná slide sé rut so ha sin an ha Gnàth-shìde an nach cuideach leis sin hanna studamin. Na studamin an nuist agus ans na helin in iad fat had gútige te bhí futi te bhí gomáláid had a tían díadach ó an chuin siad. Seo gealah a thug mé clíoch na binnemóra ún lá deach dáirsteach má sin. Ach ha i ddíte ha na spúirtíche fastnas misse leis agus le gnáthíte a fastnas flíe, mar a hasin a dul dhirst as a lín seo hain. So ha dúl go bí na studamin a fastnas misse. Chunnig sin an a chan mi cús a chunnig sin an a storm dabulas a cóig va cuit gan a huspach an guie va is ciún ciad mílas an uair. Chai un bunscoil valvanich chai sin asahu, so so va sin nouns va nuair sin va cunners gan a forst ad agus va dóhas de bunstructed an an nuist ha cosha chlatich agus ha sin caran icolach nuair a ha sin i bríinead ha ida ars na mara gédi ha na studamin a fastnas mua agus nas missa. As an uair sin ha sin ecin ide I drásta far a bhfuil ha sé ruta ha cuminte I drásta far a bhfuil ha cuit gan na héileann tíimichaluist nach gabh a ric sin nuair a ha ráirsteann agus drachíte, so can thuirst fionamíon a bhela head agus so mar a siimplad a bhléana a seo chéin ba ag ann drachíte bí Alán a tí an hadis éiad causid a bhela head agus chanaú gan dhéilein agus hanúra tacharst uair le éidircé hanne le bulach chodonna sin an éidircé hiúns gan é causid go má móra sin inú seo sa triplet agus na triplet sin seo deach go gus a bhí fastnas missa hat a ha I lín a dul a dhirst. Sé a rut dhéing min studamin cuideach cá an uairs go dic a múd is stoi ha so can ha áte anna cíe fetid loch Galabruch sean loch Galabruch loch na líana móra a chanas it leis an áte sin a dú ach uairs hannealach deach vís de bhearug I acail I de bhachaide a ha againn agus ma hic a múd isteach deach turas dáthuras ha a sál a dul isteach an éan agus futa sin midiúg mód a dhéananig ar a chríteach. A glós de dhirst ha seo na lícian stalm na lícian hat iontineach na ma bheachsa. So ha uist a jes caú I Dìon
leis na líciíonn seo, sé trosa de chanáil a hain agus ha dréananig an uisce as in dhéalainn aisteach an a bhuid seo líca mór an dalabrach cha a thucail an míon in nach go líon díag am is muinn na líciíonn seo hat go mai sin a dúabhasú cha stocha in tócail as an improvement era mar go buch so tíimiisiil a nach go líon as an nuúlinn díag agus chaneil a chuide móú idir car agus ruta mar sin, so ha áitíonn ann fad a bheilit is tuaistim síos. Chaneil idir Dìon a thuh built heritage a thuh archaeolus agus so sé Coimhearsnachdan le h-iomairtean a géadaí ha sin a facail go bhfuil na líciíonn seo a cáil éfachgus an a bhí a dréananig an uisce nu is a muidirtí an a stoi ha sin a facail go bhfuil ha na slugad de gúne agad well ag a líci sanna bhí dréananig an uisce amach agus ha sin cíolalathug ha sin a facail go bhfuil ha túltean is ruta mar sin bóteach Taghadh seo a lícaigh an a seo a rá buna rá an Chèitean agus na sáte isteach againn dhéalainn as ag an áte seo ha bí túltean bóteach Taghadh go mai tríoch nuair a ha uisce mór a tíon agus h-iomairtean agus róirstáin agus lánamara an. sé rut ile so ná slide chaneil irigit mór sa bí ga chosc is Dìon chláthaigh ha differ seoirsaigh in Dìon chláthaigh ile againn so sé seo an na stúine bric seo Dìon chláthaigh cruai so ha a scíide seo ha bhfuil táir cruútean agus dúine fuiach seo áte a ha fochonnerst ra húltean agus rán bhuid a biriiste go stoi so hadid clachan a chud a stoi mar Dìon cruai. Ha cuideach seorsa Dìon ile a glúisteir scanna ná slide ha Dìon chláthaigh boc ann so ha seo with Taghadh sena cuid de againn Súla mí gné seo a dhéana ganna cí a fetih cuideach seo han geileh seo thug mí seo anna borne sem is muinn ach seo is siimplid cuid gan Dìon chláthaigh ar hacinne a cha a chuid a stoi ann le grantichan is ruta mar sin nach sé ha bhór nach é líonn thugta agus písan fiúga agus cuilichan an áitcin cuideach gan is muinn. Sin é le sin. Ha sé dul gahar a thug becin a thuh dioch na difid gríomhacha sin a dheomh an as na heileann a bhíos fó bhuaid Atharrachadh na Gnàth-shìde so ha díosgach ann agus seo roiin tradiisianta as na heileann ha go má láidir as na heileann ha cum cosnig dí móran ha oicrí dúneácha a gopad ann ha suíochíonn idir ghinnealach ann so ha mar go bug intergenerational transmission a Taghadh anna gríomhachas in íoscích agus leis sin cuideach dúlachas na mara agus intangible cultural heritage a tíon leis agus é a thuirseachad thar na ghinnealaíchan an a cuid gan a Scipian an níos as an gríomhachas níoscích ha sé a Ghàidhlig canan a canan a haid go bliain ha sin cuideach iad docha go raibh féin acu a chuid dúis in na Ghàidhlig a hiún bliana na gá dúis economicach a thuirseachad go Kilbride shellfish agus sé deo siimplír gan sin de gníomhachas íoscach gríomhachas anna gríomhachas níoscach a ha cleach na Ghàidhlig agus sé canan cumantam mar go bug a gríomhachas a ha chuid na milliún móra the economy uist agus a ha ga dhéananig tróhí na Ghàidhlig ha siimplír in eile ann go dhéicu
mar siimplír bara Atlantic ha a Ghàidhlig go chleach go láil sto sin agus sé hána company show had fómhuaí agus bíad fómhuaí Atharrachadh na Gnàth-shìde. Okay, so waar lopen de rimkolische clown wat de brini kriegstellen maar haar dùthchail hadden blielnichen agus inningene dùthchail had bewoe se edite heen wat het in macht gewil edite fas nas sluche agus gewil dùthchail edite maar babestite vian agus am mi heen sé de bon vir cuideach hor ik am mi heen sasan kriiteach cuideach agus ha an ik geí in na sluche agus hij den nu drochvoig i de dalu cuideach am sin in hiet slides gonnig sin maar war niet maar begédi sé wil de maachlichen heen gewil konnerstan gedike wuide jore agus den sé gaal zo a tar ver an sé ver de gau van buut agus die wie kricht gedakar dus ik het me hafre sé het dat je vera agus dich heikelig alles wil dat deel die ra met de hoorsmission gemoor de written show keeltje so has stang de Ghàidhlig account has stang de Gnàth-shìde agus met de hoorsmin sé na hun in ha is een cultaraich mar ha cultaraich agus íoscach go oplichen die duine snehinnen van een bliene Ghàidhlig go láithil chanealiad an a tain mór an teich ha kunners kan déide dat bí ha get na ha tachast is een híide ach kitach in kran na h-iomairtean is een íosc is kopart die set na teach ha mar a hásin gin kran an hul ha sin na Ghàidhlig den triplin agus mar fast die immers na Ghàidhlig de Ghàidhlig ví muach get kohabdí na Ghàidhlig agus die ha is cum si Dìon na chudis na Coimhearsnachdan ansavel de furach agus me de chunig in Taghadh siad seo na háin ní fe bel Ghàidhlig an gohil gohádin sa Coimhearsnach féimiis in Dìon agus féimiis smuineach in h-àrainneachd dé written na habúl go tarst buí de Ghàidhlig agus behan na daine. So ha mi dal a chluich in is video cha dhéanamh agus tácha gon can líam mit na gá na seo chluich mé dal líam. Muscly, right? Show film Beck Chèitean le h-àrainneachd video Marston, but stop climate action networks with me. Can I, right? Climate action networks, I guess ha le COP 26 go dhéann an a glasachó bliana sin a smúine go bige imimechaí pís in a h-àrainneachd an an nolapa fer a bhfuil Coimhearsnachdan agus Coimhearsnachdan dùthchail ann a ha an a cunnarst le Atharrachadh na Gnàth-shìde agus sin hasin iad bríine Jiffer Gain gus sin a thuirstim folis agus seo
unaniu, bha sin son una siimplid a h-àrainneachd amach ha go dicu ha differ scídan an ollapa a ha fanún chunirst mar a had chiria agus íle agus againn mar sin nach caú so seo díach film bic arainn sin son deach a scíalach seo a h-àrainneachd agus a thuirste folas anna dó ile. Hashing fioi, as femi sin ar cudromach. Ha h-iomairtean ísel as an big an bhliain hien be páirsteán ilang an the cunnirst gal fuair. Cudromach na cudromach na chail na Seasmhach Seasmhach againn. As se drug voor a haun ma ha a virtual art snachluring uske drenige fallof mar a basja. As vision tochten gepassion genilang. La vi an den uish ba mi is munchen in de Coimhearsnachdan Elangen a jutig a vi is an lun stach as is an Taghadh. Ha sin a geri orf eisteach rein. Chanas sian na sian byd a Dìon sin drutig in mi yin. Har planet féimach oring. Har nílan féimach oring cudromach. Sin beth yw gyma cywod gach, fydach dal hadys i'r cwtsyn y chair a yno. Agus Coimhearsnachdan ar chumol rwada yn yw'n ha iddi fi gael chiad y siaw, tap leifers yn eisteach nein. Agus dydach mas criach ni sy'n hami ar son cwd nyr chainna gybysyn yn dash yn ahiachgyn mynd ewn awn. Agus dach yn y doi na siar idd Facebook yn y gyntach yn ddiobdig sy'n mae'r Taghadh nach. Yn ahiachgyn bysyn y brynydd stang taeadish agus ha nu agus a dal an dras am sin immerste net Ghàidhlig an an nuist ha Patrick Morrison deasan a bhríon rinn nachheachcin agus cutteach dúine van immerst úr a haid táiseach san nílan scianach immerste nílan ha go leor gorá drásta mun stanga ha seo agus an cád a bheith bhí a gael ága sin beá i ggéaltach a náte fan an dùthchail. So ha min dachas gobíisi bud an ahiachcin ar san sin agus beannach leif na trásta.